Muhammadu khairul wara man jana mubashiran shauki lil khairul bashari al-yasimi liliatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغيني الله سبحانه وتعالى في كبش الشيطان تورما ولا دم دم نتفلا أم بعد من الله سبحانه وتعالى تقبل كماي كان زمان ستكي مسألة نو كرا الله سبحانه وتعالى بفرانغا على ببركة دوبارينا نو كرا لا ينمي غيرا وبسبتي نمبر لا مسلك على كربك صلى الله عليه وسلم أنا جينا زرمونغا أنا سوما سنمونغا الله سبحانه وتعالى كي يامر كما قرآن النسولة قال يرى ألا نكمل كوب السلك على كربك كمؤمن من نظر على يلا نندرا ككيرا يلا andara sayala andara saka kunu na ko anga duko ke alkraba sallallahu alaihi wasallam ay assalamu ala ni nyina ba ito anga zeko ke wala nyuman dondo allah subhanahu wa ta'ala ya jirana ko ala nyuman dona ay alata fitr wala wata fitr wala fe alkraba sangana ngama abugara no fe annani nan no fe toro shiya beddo dara alkraba ka ko muna ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o toroñ anga sanu tsaka sara anga waru tsaka sara nanyi aywa anga jela bo belajele ke ka feñni kadi alakraba ma wata sarabo anyine do envers allah subhanahu wa ta'ala ka yamarudo kanga sarani duko wi anga duko ke alakraba sallallahu alaihi wasallam ko de ba ka senga sarabo o muslima to anga ke nyuma ndono wi ay to anga hagilto solila aslama ci mana musoma mu'mini belajele ambe dugma ko lo famu fa ay to anga to ka solike alakraba sallallahu alaihi wasallam na jinya zanamunga ana bona sanmonga ni allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru yi assalamu ambi folidi alsalama chama ana musomama namboro la milla dele kan kura ya alsalama chama na musoma tulola no de ittaqullaha fima amar mu'minu ayto anga je anga sira allah subhanahu wa ta'ala ni aka yamaru ya kola na allah subhanahu wa ta'ala ku kam minge adon ko masami yamaru ya ni masay ko sega do wala de ya keni make mabi min zoso jombe sega masami zoso allah subhanahu wa ta'ala te aynuhu muhaiminun alayka aka ala ya shiriya me ika fam belajele la kuma na ku kam minga iseko ke akelila na ku kam min to iseko ke otolila be fode ma ko ala ni srani salam belajele ki chesri kanem vam assalamu muhammadin ilamu annana bi idnillahi subhanahu wa ta'ala ma fa kadon allah subhanahu wa ta'ala ka jenkono qa'adna fil jalsati 23 an zikra sisan sikim mukan sabanana fawqa minbar al-fiqh al-maliki أيوة منبر الفقه المالكي 120 على عقيدة الأشاعرية إمام أبو الحسن الأشعري كالتوحيد توحيد مي نابي الصون جونغا الله سبحانه وتعالى بني كبركة نيني كالكرب صلى الله عليه وسلم بني كبركة نيني كالله سبحانه وتعالى مكان أنا تقو بني كبركة نيني أبي الصون جون نيرا دما كنيوم بني أبي الصون جون نيرا دما كنيوم بركة نيني أبي الصون جون نيرا دما كوماجيني نيوني toko yala mimbe ben alama mimbe ban kirama o tawhidu de wala to fliye kadallu joni nguma kanu nu ngele bela iye fika donga fo ko ja islamia sikira nyombunya de ka islamia nyombunya dine de ni bunye borala doya bina ni doya ngira ka ko indamine alkara satama ka sahaba ni nyonje akunde bo karla kan de zoro akunde bo kunungola ka umbe mo soro o de ambla ne mbara ina ka di alislamu ma aka ke furaye ka ke alsilamia furba jama kulu ka banana barsabu anit le laba min bena le tiena foka fa tiena kuma shiya beddo be ka fobi ulama urasikhuna doni duguletigu munu ye baraka ala jati kama o balona ala jati kama fatura allah ta'ala jati kama olu de be kan nani ka doya dem sen chifin 20 shunit le sogman wula ku ka tawhidum man o ye be yere bo ala
subhanallahi gharibu ajib. Sheikh Nawawi mi naye bikita kam muslimu sharhu uko kaka tawhidu mai. Ibn al-Arabi uko kaka tawhidu mai. Imam Qurtubi uko kaka tawhidu mai. Malik ibn Anasi uko kode dine ce. Subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mina aina ji'tum bidinikum hadha? Awna naka dine nye kabo jefa jume. Nunu ye getro de islamia yere seka nyina bo ni dama maka utokola. Ako kolu beka tawhidu mai. Ayolu bela jele lagoshi opma nasorola ko modembolu yeru fesa. Nasorola ko mabolu yeru kokoro. Nu dewnu modewun zande hana awanul qiyami sisa ngani anga wuli ka jo wati sira. Wade ambla ne mbaraina ka jo anfauna mo ko kokoro. Ka jo angara mo kokoro ka jo anga mazhabu kokoro ka jo anga tawhidu kokoro. Insha Allah ta'ala na ya meddo mina ko anvatura ka dugo ka anyi nyuande ka dable obana. Am ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka barake ala nyada nyinni barai. Ala ko kaka ala ya kama ala ko ke ala kadaba sallallahu alaihi wasallama aywa bunyani abaraka kama afofin ma ko tauhid ash'ari tauhid ahli sunnah wal jamaa sunna mu ala kada satama ka sahaba baluna tauhid minga salama furba jama kulu famba be tauhid minga kunungo ni ubitu akabine ala sona abitu sena shini o tauhid de togoy ko tauhid ash'ari o tauhid de angwa tlame aywa jose zabaka joseng volume no bipma Allah subhanahu wa ta'ala yaram mangutuka angana wala dañ wala dat tamene doani do abituku odela insha Allah ta'ala amina ayo anjora yoromina amina wuliye ka jo ala sature ka pmauka be sani tafsilin wala li dalane alaka getura Allah subhanahu wa ta'ala ka hinani alislam shubala jalila alako kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam la harama kama angunya fiye ngo Allah subhanahu wa ta'ala mangutu belebele bawdoye mangutu mugami be Allah subhanahu wa ta'ala la ngwa belebele bawdoye qidamu diddu hudusu alisina de ye hudusu ye shindili nango Allah subhanahu wa ta'ala ye masa koraye ngo damina yorotte aka alayala aywa obajirana ko shindit seka fualabli alqidamu diddu hudusu almudafi lil qidami hudusu min qidamu gen ode asinay Allah subhanahu wa ta'ala mangutu sabana mangutu belebele bannuna ode albaqa'u aywa toli Allah subhanahu wa ta'ala pembe kunongo abaybi wa shini Allah subhanahu wa ta'ala bitui albaqa'u sifatun azaliyya tata'allaqu bi dhati baqa'u fana larabukana mangutu do alaya mangutu do mangutu korodo abidlo Allah subhanahu wa ta'ala zatu de la ودليله قوله سبحانه وتعالى دليل الله سبحانه وتعالى ركب مكان القرآن النسولة على كوكم هدوك فاني قال على مكان كل من عليها فاني ما هو ما بدو ما كل سانفه كوا باب اللبان كبان باب اللبان باننا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كي دبا من يدا دما دبتوي من يقرطا أني بنيتكي نيا أجرانا على ركب مكان قال على دبتوي باني فهم باندو سورة الرحمن علينا أيام كان ولبلا وضده الفناء بقاء السنة فناء دي المنافي للبقاء فناء من بي بقاء جه الله سبحانه وتعالى مغتوم مكان أناننا المخالفة للحوادث فنيونغو شيندي فوني الله سبحانه وتعالى ندل فون دي كليني كل ما يخطر ببالي فالله على خلافه ولما أراسخنا وكوتي فن نابي توني adama de dusukuna kibi mira la kone 20 afime a jeme a cekan a ceka jugu akabo akasu ayo adoko akajan akasuru Allah subhanahu wa ta'ala no shite kelenye dusukun tseka miri alala dusukun be miri fenwo fena ka nyine ka zatu soro adon ko fene Allah subhanahu wa ta'ala takelenye wa daliluhu qawluhu ta'ala adallu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka pama kan Qur'an nasula laysa kamithlihi shay foyte komi Allah subhanahu wa ta'ala nyana wa huwa as-sami'ul basir ala yajira ana Qur'an nasula ko foyte komi ali Allah subhanahu wa ta'ala nyana suratu shura la ayat an kili وضده المماثلة أيوة مخالفته تعالى للحوادث كفوك الله سبحانه وتعالى ناكد دفن وانا نيوفي كوا ناكد دفن فومي نيونغو ضده المماثلة وبولي نيوفي ويوسنه للحوادث كان الشيني فوني الله سبحانه وتعالى نشيني فون فمنو ندارا على نولوكا بوفي نيوانيا أيوة مخالفته ودي مخالفة السنة المنافية للمخالفة نو سبتلا مخالفة بجين
mukhalafatu sabatile envers o de mu masalatu ala ka bovenyonya o yoge opma balma ke balma so kana son fiew qur'anina wal mahadithala ka sharhu ke foka ala de davonge kelinya keta dola wala ma fota dola no kera dama a nyamine do imma wulika gera don bawla o ka fo ko nyuma fo iye ladabu nyuma kono aywa chogola yurdillah wa rasulahu min be ben alama abi ben akirama kani take min ngadi ndayte mbofo mba wolo jara nguruti bar sabu efe ko eye mi vamu o damade do dorati o kofe kono kajja en ishihadu manyonye ina manzuru don ba mun vanabi wele ko mushahiduna aywa ishihadu aywa mutlaqukum mi ni aywa ishihadu danyorodo allah subhanahu wa ta'ala yo ka don ba mun ngar saga enolu manyoy in almambam manani manyoy wa efanat lila almaru adra bi nafsihi adama de ba yara donga tama beka rebe chogomina iga jenko ni ka ala ko be chogomina bo shido o flanu bla la basigilla minga giri yoro bodo manani siki ko dine tigiyani kaka ne ko ngo dine na o de ko iba don ko ma fam opma kana son fiu don tasira koroletigu don ulama urasikono don sabatiletigu ika pmanu ka pma ka fonyongo na foronyongo seki kata cheno fe insha Allah ta'ala ibna famu cien famu chugo nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ko noko yama ala ko kaka ala kama ala ko ala kada sallallahu alaihi wasallam ala horma kama amma ngutu duruna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka joliye na yere ay la yahtaju ila mahalli Allah subhanahu wa ta'ala makoti se yoroma kahtiyaj sifati ina fo mangutu ala mangutu magobe se yoroma chugo mina o kore jumenye ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala se ka don ve fiu fo nga ye asigime jiri do 120 wala kuludo 120 wala kursiyu 120 ta Allah an zalika ulwan kabira alaka bu umma koroti alaka fo tlebita kafu bani kenya kati Allah subhanahu wa ta'ala kafu Allah subhanahu wa ta'ala be yoro bela wati bela pma bela nyon vela hala yakelina opma Allah subhanahu wa ta'ala yoro kele ko amba mbole shin korode fe kafu ko Allah subhanahu wa ta'ala be alaka bu ma wala mukhassisin yukhassisuhu bil wujudi aywa kerengere ba fanati Allah subhanahu wa ta'ala kerengere jango ka Allah subhanahu wa ta'ala ka sorali sabati anyi Allah subhanahu wa ta'ala ka boma Allah subhanahu wa ta'ala jomeni ayira kunye amma ko tise yoroma amma ko tise kerekereli bama yoro ka sikola kerekereli ba fando ka jiraye Allah subhanahu wa ta'ala ka boma Allah subhanahu wa ta'ala soroledo a jomeni ayira kunye dalil ho qawluhu ta'ala o dalluye Allah subhanahu wa ta'ala ka pama kan ya ayuhan nasu moko na Allah subhanahu wa ta'ala ka jon antumul faqara'u aw yafandawni aw yahitajiyal bawye ila Allah kata ne Allah subhanahu wa ta'ala ma wallahu huwal ghaniyyul hamid ala yamasaye masaminye masakarilenyi masaminye masatanunyi ati amma ko ti se aka davema ahitajiyale walima addasale وضده الافتقار الى المحل والمخصص نزنا يحتاجيه كتا يورما والما كركر البا مغتو مغان ورونا الوحدانيه على كلبانديه صفه ازليه او على ايوا على مغتو تتعلق بذاته وفندلونه دو الله سبحانه وتعالى ذاته لا واحد في ذاته اباجيرانكو على ذاته لا على كلني وفي صفاته على مغتو لا على كلني وفي أفعاله الله سبحانه وتعالى كبار ولا عليه كلين دليله قوله سبحانه وتعالى ودل الله سبحانه وتعالى كما كان إلهكم إله واحد الله تعالى كجون أدبا ما يمسا كلين لا إله إلا هو مسا ورتي ومسا كليكو الرحمن الرحيم جين فربا هنا تجدو لا هر هنا كرغر لي تجدو سورة البقرة آية من عربي ورن آية 7 الله تعالى ينفواني نبا جيرانا kafo Allah subhanahu wa ta'ala masa kelen azatula masa kelen do amangutula masa kelen do akewalila na Allah subhanahu wa ta'ala ani jombe bem mangutula yoro do la ngania de bi ubonyona na fa dem sen chifi do famu aywa suryanan oluye fu ya jira o ka kuma yoro la ko Allah subhanahu wa ta'ala to ko joma nga wele ula ko ka fo joma ko karim ka fo joma ko jalil ko ye kumawye minya haram ye ko ni fomanga don shiramo ko kanga fuye ko aliyu ye Allah subhanahu wa ta'ala tokoye ko alakaba sallallahu alaihi wasallam kundi ali ibn abi talib wele dore la note opma ka segi kata
donobo ka nyefole ku ye ne sigime wati mina wati koromen dise kan mbe nyefu ye o ka sey kata don shidomo yorola o ka sey kata donobo ka gafe o kono o bina don ko Allah subhanahu wa ta'ala ni jombe ben mangutula yorowla mangutu mi ni jonka jonya bi tabi fo jonka mangutu bi fona ka jonya ngani yayi alaka alaya bi fona ka ngani yayi ani Allah subhanahu wa ta'ala wele ko al-hadi ani shari'ul hakim fana wele ko al-hadi ngabi amba don ko alakira sallallahu ka hidayatu abi mo kana ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jena ka deme na ka doniyali Allah subhanahu wa ta'ala bi jongana naka alaya se asemende foila foita kala foiti sara jirala ayo foita demana nin kana flainde kilenyi uti nyami mama onda don ka bisa nyami mama ngana nyami ni mama balma ke balma muso seki kata ulama urasa khonawma uba nyefiye iba famu hazihi sittu sifati ni mangutu woroy aywa lillahi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala la awwaluha nafsiyya afala no wujudi o togobi wele ko sifatu nafsiyya wal baqi al khamsa salbiyatu duruto olubi wele ko sifatu salbiyya mangutu munum bi aywa foshilike ka samanike ka ballike ka bo alama usinawla wa hunaka sab'atun ukhra mangutu woloflan warabi tuqalu hal maani ubulu wele ko maani Allah subhanahu wa ta'ala koro niye aywa woro foloy no foriye woloflan folo bina tugo ola no farala oka abika tan sabay woloflan laba mana faraka watimina amuga keri kuna ibitana e yoromi ngadi aya maani mangutu woloflan a folo al qudratu Allah subhanahu wa ta'ala ka sifatun azaliyya wa alaya mangutu korodo qadimatun akorome qa'imatun bizati ajomene zatuye tata'allaqu bil mawjudati ngalebi dlo sorol fonde la tata'allaqu bizati ati dlo alaya zatu aywa damana de abid dlo sorol fonde la alaka se o de sorol fon zama ka bo fonde yana kananu ye sorolila dalilu haqawluhu subhanahu wa ta'ala adallu Allah subhanahu wa ta'ala ka pama kan qur'an nasula ala ko ka fanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ko alaka sena ka korta bunyefe ko jefe won fembe ka bakolo bilolo vla kono ani dugma ko bilolo vla ni nyonje ko bebe ale ala sanunya fo lahul mulku kum sayad dakene ko ye ale Allah subhanahu wa ta'ala tay wala hul hamdu ko tanu dakene ale ala tay wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ale Allah subhanahu wa ta'ala bi se fin bela dakurnya kele nafara ko masambi se fin bela o kore ko sebe o masay ala ni suratu taghabunina wa didduhu al-ajzu nafara qudratu la rabukana osina de desay al-munafi lil qudra min bisegin Allah subhanahu wa ta'ala aywa sedda kene be ayi o maani mangutu folo ye maani woloflan flana al-iradatu o yella yini sifatun azaliyya iradatu ye aywa ala ya mangutu ye qadimatu mangutu korodo qa'imatu bizati odlone mawjudatu la da bal odlome Allah subhanahu wa ta'ala zati la yata'atta biha ijadul mumkini famunum binye ko luka soro olu soro li dlome ala wa idamuhu anu ndanyani ku to soro bal yafanana nakada ye famunun zoro la abu soro abu dlaka nanu ye soro la na kunya jafana abu toyi atake matsaka wajibiya o de alayam aywa mangtumi nabi wele ko iradatu daliluhu qawluhu subhanahu wa ta'ala adallu Allah subhanahu wa ta'ala kama kan qur'ana nasula wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar mahuda di afoy dabama adon ki dabama masami ndo abayere kun sakode la matsaka karba yakhluqu ma yasha minga da ya bode da wa yakhtaru abis sugande le kay yere ni yoro mi nya jabi joy ala ni suratul qasas la ayabi woro an ayaseki iradatu ضده الكراهه السنه كوني دي التي تنافي الاراده من بي ايوا لا ينجن karabali a jariyo ama jayiyo ibene mbarange obi nye barade naka patronche otinye ala naka jonche Allah subhanahu wa ta'ala ya dalika bi mashi'ati nafsihi naka yere sako ya jara ya de ya la yini kasra kake mangutu sabana al ilmu o idoni sifatun qadimatun azaliyya o fana ala ya mangutu korodo wa huwa inkishafu al ma'lumati de doni fen wala qaliye al kulliyya wal juz'iyya abema fin ana tlama fin min ye bema fin no kurkutu kelenye ayo don o doni dana min vana juz'iyatu ye no tlandlale do tlayro mawye ayo tlangelengele bela halaya don o doni ndebi wele ko ilmu o be Allah subhanahu wa ta'ala la
o ya mangtu do dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala o dallu ya ayra ka makan ya qur'an nasula allah subhanahu wa ta'ala ko qur'an nasula ko ya'lamu ma fi samawati ko ale allah subhanahu wa ta'ala femen be ka ko bilolo vlana ko ale alabo don wa ma fi al-ardi fembe dum ko bilolo vlana nyonje ko ale alaba don wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun ni alaka jon abi femenge dukula ni alaba don abi minga bangina mbo don wallahu alimun bi dhati sudur ni alaka doni bo ben sanje dusukun ka dukuli fen mbo fana don subhanallah amba don ko masam nyanda ni masan sebe ayi ni ma bi sira masanye ikaka sira ninye ni ma bi hagil tuyerla i hagil tuyerla ako dusukun ka dukuli fen e mir la ko la yorona ko ale alaba don o doni deddo holi jahalu o sinaye aywa dombaliya de المنافي للعلم من بدوني جن مغتو نانينا معاني نانينا الحياة نينما ياي نينما يا الله سبحانه وتعالى لا صفة قديمة أزلية ويمغتو قري على يمغتو دو قائمة بالذات أجومني على ذاتي الله سبحانه وتعالى ذاتي من غفرا كوابي كودي فون بلجليدا نينما دو شوته لا تتعلق بالشيء غير الذاتي hayatu ti dlo foi la ni zatu yera damata ala yera zatu dama na foto ko bi famu amba fo ala ya farkolo dama nyenema do shute ala ya farkolo o foli gele ya andama ambe da arabu kan ndama ma ala ya zatu e jija ika famu amba fa kapma angana do allah subhanahu wa ta'ala gashila dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala adallu allah subhanahu wa ta'ala kapma allah ta'ala ko qur'an nasula wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ala ka kira ini mandu iseme masala masami nyenemay iseme dali masala dali masami ni nyenemadu alladhi la yamutu nyenema min vanado atissa wasabbih bihamdihi subhanallahi fo natanni allah ta'ala ya jirana sisa ko ale ala nyenemay wale alatissa ayni va suratu furqan na aya bidru an ayaseki wa diddu al-mautu hayatu sinay sayay al-munafi lil hayati min bisayage ala aywa ala ya mangutu minu nubi wele tauhidu makana ko maani aduruna na worona o sam'u an basaru sifatani qadimatani mangutu flado mangutu koro flado azaliyatani ala ya mangutu koro flado qa'imatani bizati afla jomani ala ya zatu wa sam'u mangutu mimi wele ko sam'u tata'allaqu bil masmu'ati odlo men mafawna wala basaru mangutu mimi wele ko basaru تتعلق بالمبصرات ودلونيدو يلي مفونا دليله قوله سبحانه وتعالى ننفذ لا دليل الله تعالى كما كان على القرآن النسولة سورة اللقمان آية مغان السيكي إن الله سميع بصير على كيرا مسامي إني كمان دوم بلا جليدا مسادو أبي منيكي وأبي يلي فنكي وضدهما نمانتو فلان زنا السمم تلوغيرينيا ولا عما أن فيندو يا نفلاشيت على الله المنافيان للسمع والبصر نافلا سبتيرا ابي على كمنني على كيلي جين او فلاشيت الله سبحانه وتعالى معاني ولفلنا لبا الكلام بما الله سبحانه وتعالى بما بالا صفة قديمة قائمة مغتو قردو مغتو من نجوم بالذات على ذاتي تتعلق بالمكلمات ادلونيدو فوتاولا دليله قوله تعالى adallu ya allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan qur'an nasula wa kallama musa taklima alaka kiramel aywa gindo la kaliye ka kon itlenye e koraka do temena ya nato ko musa kalimullahi o kuni allah subhanahu wa ta'ala pumanywani idaba mayo pumanywanya yerela suratul nisa'i aya woro aya bi woro an aya nani wa diddu bakamu osina de dagoraya ay khuruju shay'in min al ma'lumati an dilalati kalamihi jalla wa ala allah subhanahu wa ta'ala ka pmana fereke do kata sorala aka soro afora kumi ngama aywa o kunte wala ma kata soro nyami do bala aywa aba feka mivo amanna o chogoka wa huwa allahana bi fo mako dala tien al munafi lil kalami sahihi mimmi pmatlene pmajele pmanyuma gen ta'ala allah an zalika ulun kabira alaka buma o shite alala allah subhanahu wa ta'ala pma bay pma be alala wa bi pma na nyumana وقد أخذت من هذه السبعة المعنوية السبعة نولو فلامين داكيني في ليسسا ولو فلام ورا من بكوفة نو يالله باي نولو بويلة توحيدو مكانا كم معنوية السبعة ولو مننا كبم معاني السبعة لا
معاني ولفلا التي هو الاسم الفاعل من كل واحد من هذه السبعة مني أيوة بارك كبا توغي كابون ولفلا كيلغلي بلجليلا ولفلا أي مانتو فيه nga ka togo mina ka bwala ni yode keto sisa wa hiya annahu subhanahu wa ta'ala ode ikado nga fa Allah subhanahu wa ta'ala angu ima ngo qudratu ba fe o kore qadiru alay sebayi wa muridu angu ima ngo la yini be Allah subhanahu wa ta'ala fe o kore ko Allah subhanahu wa ta'ala la yini bayi angu ima ngo doni be Allah subhanahu wa ta'ala fe o kore alimu Allah subhanahu wa ta'ala doni bayi wa hayyu Allah subhanahu wa ta'ala nyinama ya angu ima ngo nyinama be alala wa sami'u Allah subhanahu wa ta'ala meni bayi o kore angu ima ngo meni be Allah subhanahu wa ta'ala la wa basiru Allah subhanahu wa ta'ala yeli bayi angu nya fiye ngo yeli be Allah subhanahu wa ta'ala la wa mutakallimu Allah subhanahu wa ta'ala puma bayi angu nya fiye ngo puma be Allah subhanahu wa ta'ala la هذه 20 صفة نيما مكاني واجبة في صفة الله تعالى ننو واجب يليدو الله سبحانه وتعالى مغتولا واجب في حق الله تعالى ننو واجب يا الله سبحانه وتعالى حكلا والصحيح ضد تلك الصفة في حقه تعالى ننو زنمن فانا فوريو فانا مغاني وبل ليدو على حكلا وهذا تمام الركن الأولي المعبر عنه بالإلهيات ninde tawhidu jose volomin lome Allah subhanahu wa ta'ala la ninye o dakenayi ami ala deli ala yara bunye kama Allah subhanahu wa ta'ala yara barka kama ala ka famu coko nyumadi amma ala ka famu coko nyumadi alislame lame bawma ala ka bara no yanyi sisa ngoni adonga foko Allah subhanahu wa ta'ala de ni meme fama sa ani mende fama ikakungo don amisali ye minye man vient kono ma bi kuma ifrum se fe coko mina itse ka puma i wolo ba feti ka faru fula bele jele ka muso yaka ma be puma i karamo ko fe chogo mena itse ka puma i kalande feti ma be puma i de fe chogo mena itse ka puma i masa feti puma ngado nga fo Allah subhanahu wa ta'ala dalibaye aywa anye dalima fawni ani Allah subhanahu wa ta'ala tekkeleni foila abunye ka nga sabati ajoro ka nga dama ka bolo shi o ma beko shi don beko famu o puma nga batu oka ayo o tambali fana yira dama ka nyombunye o tambali fana jenana ya anga femunu mbunye ko barka nyine ango ke wala dan nyefela bino dalu jo iye insha Allah ta'ala ulama urasikhuna dalaneka jo chugo yala jo chugo mi insha Allah ta'ala amba jiginye alala ulama umunu nyafo o dalap mat seka yogo yogo angan tleyna ble ma seki dungo kono fo o kerefe nyonde ka fo nye dalu do soro membu ka pmawuli at seka ke tlerati somable o ye kala jiaminge anu katle kun kayna ndai o niku nga sanu ka temandaka onni kun yakuba ya meka temanda ka uka ala don fanga kuma bona ndai uka lemaniya kun fereme ka temanda ka ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli ku bolo mene ka tukula ka muqallidu nawye ka ala bato uka tasra ka ala ka ande mawla Allah subhanahu wa ta'ala ka ambalo ka ala ka vatu uka insha Allah ta'ala sikiwere amina joiye aywa ala nubuwati nabi monga feminga ka fa olu fana hakela olu fana ni bunyaminga kan ko woloma ko di uma ka jiru ila fana ko kapsani ma tawye namboro lam soraka joma simo atuka iye femono meni tloye no nana qur'ana nana qur'ana te fense ka fiye mat saka mira la ka soro amino fem vana fiye ka dalu jo abele jele la ka soro ka masala damado tomo fonyongo be masala mununa nga fonyongo la seli jonde ayu dalu jele nga ayu fonyongo la seli jome beki tafan la pasa dama nengo mi mbemi nga mbo dama la pasa ndi ngere vleke ndi chenyini barsabu ndaye minga di mbo fo إن شاء الله تعالى منه دلو فنجوئي أكما سنقطع الشك باليقين سكا من بلا من التكني دغانيه إبو سكلا تعبد ربك على دين خالصي ابن دبا من باتو دين جيلنغا على كو نوكو يامبل جليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يليا المصطفى من مندور أطائر المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما